twin ntungon jo ka janlo ka ni ka ne ka hi ka the ntungon ko ka changi te me ka chane ka hi ka the jo shwen se ko lo ka riching ka hele ka hi ka the we pastor nyu ka hi lo gwa nyu mu ye ko ho nyu lo tho ka the nyu tho je riching he nyo aye ka hi ka the hi le de jo the ka hi ka the hi le sing ge ka tha pen jo ka the a practice of communication with one's God ngo shagalo le ka hi ka the we amenu thon ji mu shigenyu tameli ge ligi ye ka hi the lo wa njenyu ye shin shin ye do pati papunyu ye ka hi the lo wa Christian yu ka yonga thog gwa ka me lo afu thelo ka gwa tho le ka hi ka the jo shwen kan thang ka gong ka ngo afu sham lo ka ho kanshan kan thano ni be nyo ka me di theo ka hi the mo why should we pray Jisule ashi thenke henyu ka hi hanje jo o shalo be nyo Matthew chapter 26 verse 41 Hagong ka semenyu ye lalo kan thuge nyu embe no lo hi be no ka pye we thani sabe nyo aye theme le kumu Jisule ashi thenke henyu tan jo o gesemane ka hi the chile ka benga ashi thenke henyu le ajo ka hi thelo jaga Jisule lidanga jo hi joni shi Ntengong ko ho ngong kare kasemele ngong pu be nyo shigenyu ngong ko pache o hi samulo ho be nyo kanchingande ka ho gani nyong shin ka mu shinye ki thakat chane ngong jo kasemenu yela lo ka gwa le be nyo shigenyu ka hi the be ngong ko kaseme so kumu lo ho be nyo kayu de theka ka hi the mo when should we pray Paul Silas lo Timothy anyu gone la si thepa Thessalonica ko hon kapika hyugalo le 1 Thessalonians chapter 5 verses 17 to 18 kahi thetala mu beno thali hi ka ye swingi ge chenan jambeno ka chamule Krista Jesu genyu hagona che hanje ka thele swingi ge kando ka thegenyu mpege ajoga joganjile ngo nao gungwa a fuga hiloje joshibinyo gungkho ka gwa ka ye gwa kamu ka ye kanya ka ye kande ka ye gungwa a fuga hi he ka thele mpege ka ni ngo sha ka lole mpege ka ni the he lo ka thebe ale hinga gwa kipangom pishiti kanshin dante o ka hi themo how should we pray Jisule tame danda lo ashi thinka henuka hi hanje the o hi lo kan jonishi Matthew chapter 6 verses 9 to 13 Shigenyu hagon hi hanje hi lo ni jenge ga be agom pe njan kan shinga thelo nka dana rekalo ge thelo jange hanje kaji hi ko pe ngando thelo nthe agon tu pe agon pishita agone makame jishi ke he hanje agon kame jishita lo agona ka semenyo yelanya aye ka semenyo agon nishita hile mpuge ke hi mpuge le tamenyo shoga thegenyo danthe o ka hi the mu lo hoya thepa ngon pishi mpuge le ngon ka ni ngon lo mu lo ho ka ho afu shabenyo aye ngo nao hilo le joshibenyo Matthew chapter 7 verses 7 to 8 ka phi ka the ka shalo benyo hichi lo khipe hagon seti fuji lo hagon ne hiloti ka king kochi loi kinshe pe hagon seti ka chamule tameli ge hi ge ye hi ke henyu le hilo henyo lo fu ke henyu le hilo henyo kan kengi ngo a fe sham lo ka hole ke hi ka the le ngo Christian yu ka yonga mu lo su tho ka me ke hi ka the ga nyonga kong nyonga ga nyonga bwe shekarin tha hi dan hilo henyo li hi the chile ka ben ka ye ka hi ka the lo pa sangkare Hello, yaselo,
singi le inka chege teshti johin nikolo hancheo go afu kayi tebiyo singi na ingwa kipa go afu bigologe telo singi twe